Everywhere in North America where cannabis has become legalized, more people have smoked cannabis, more potent cannabis, more problems. Dan kien il-kliem tal-espert Skoċċiż Sir Robin Murray, professur fil-psikjatrija mill-King's College ta' Londra, waqt li kienet jindirizza s-sitt konferenza annwali tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatrija bit-tema Shaping the Future, the Mental Health of Our Nation, konferenza li saret matul il-jum ta' tnejn. Robin Murray saħaq li l-abbuż qawwi u fit-tul tal-kannabis jista' jikkontribwixxi għal bidu ta' psikożi. Fil-fatt kif ġara fil-Portugal meta fl-2001 il-kannabis ġiet dikriminalizzata, il-każijiet ta' psikożi sparaw il-fuq baxar darbit aktar sal-2015. Portugal was the poster boy for decriminalizing, and sadly things have not worked out well. That the proportion of people with psychosis due to cannabis in Portugal has gone up 10 times. So now it's far more common for people to develop psychosis in Portugal than it used to be. And that is, I think, partly because of the decriminalization. Sir Robin Murray sostna li huwa evidenti li dawk il-pazjenti li batu minn psikożi kawża ta' użu mill-kannabis għandhom riskju akbar li jdumu ma joħorġu minn din il-kondizzjoni meta mqabbla ma dawk li ma jabbużawx mill-kannabis. Fid-dawl ta' dan huwa qal li dawk il-persuni li jibqgħu jagħmlu użu mill-kannabis u jibatu minn psikożi għandhom tendenza li jkollhom amministjoni itwal fl-isptarijiet u sintomi aktar severi minn dawk li ma jagħmlux użu mill-kannabis bħal paranoja. Sir Robin Murray tefa' ħarstu fuq il-każijiet ta' psikożi fl-Ewropa u saħaq li fl-Olanda 50% tal-każijiet ta' psikożi huma kkawżati mill-użu tal-kannabis, filwaqt li f'Londra 30% ta' dawk il-pazjenti li jbatu minn psikożi ġie kkaġunat mill-użu tal-kannabis. L-espert f'dan il-qasam sostna li aktar ma l-individwu jkun liberu li jagħmel użu mid-droga tal-kannabis ser ikun hemm aktar abbuż, għalhekk huwa saħaq li l-edukazzjoni hija ċavetta. On the other hand, tobacco is legal, and we've managed to persuade people to smoke less tobacco. What I think we should have is lots and lots of education. Bħalissa l-Parlament Malti qed jiddiskuti liġi mresqa mill-Gvern li mistennija tillegalizza l-użu tal-kannabis. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista jibqa' dejjem kontra li żagħżugħ jintbagħat il-ħabs għaliex inqabad b'joint, iżda jemmen li l-abbozz kif imressaq mill-Gvern mhix soluzzjoni. Sir Robin Murray min-naħa tiegħu għamilha ċara li għalkemm ħafna nies jaħsbu li l-cannabis oil li huwa estratt tal-kannabis jista' jikkura l-mart kollu li jeżisti minn mart tal-kanċer u saħansitra anke l-COVID-19 dawn mhumiex ta' benefiċċji għad-depressjoni, ansjetà u PTSD. Because the average person thinks cannabis is natural. They don't think it could possibly do any harm to their brain. If you smoke cannabis every day, you're likely to run into problems. Desiree Grek, Net News.